a mediante el pedido del mga vivientes para otra vez asebira del relaxation del helmet lo na syudad, que tiene pa takonekta con el uso del helmet ng mga insidente de tiro del mga suspechao riding in tandem del mas temprano. El oficial encargado del mando pulisya lokal, Senior Superintendent Luisito Magnaye, yaabla que nuway que ase el helmet ng mga insidente de tiro na syudad como esta semana kaya pasa. Nadi ila mismo statistics el puede habla que adentro del 7 incidente de tiro este lang semana pasaw. 2 lang aki el mga insidente causa del riding in tandem que hindi pa sila siguraw. Si escondido el de estos mga identifikasyon por causa na helmet, por causa nuay mga CCTV, elya pa direkubri cerca ng mga crime scene. We cannot attribute that the recent shooting incidents. Sabi ko nga, this November we have recorded 7 shooting incidents. And out of these 7 shooting incidents, sabihin natin, 2 lang ang perpetrated ng motorcycle riding suspects o yung sabihin natin riding in tandem. And all these 7 shooting incidents did not happen dito lang sa Central Business District. Ang nangyari lang dito sa Central, yung sinasabi mong within the 5-kilometer radius or 7-kilometer radius wherein we implemented the relaxation of helmet last month. Ang ano lang dito siguro mga 2 lang yun. Then the rest wala na. Kaya sabi ko hindi natin pwedeng attribute. Pero for me as the head of the Zamboanga City Police Office, I'm sabihin nating favor dun sa pag-implement ng relaxation. Elia abla que na motivo concentrado de la investigación, siendo muerto el resolución de continua el implementación del relaxation del helmet law na konseho lokal por causa con el existente national law. Ta pregunta el news team que tiene ba klaro numero si cuánto incidente de tiro ya el causa del mga riding in tandem, pero este ahora el taprecura pa sabi el PNP. Yan nga po yung pinare-review ko ngayon. Tinitingnan natin yung data natin kung ilan yung perpetrated ng riding suspects ng mga motorcycles at saka yung hindi. Adentro de este año, enero hasta esta semana, yaman record el Philippine National Police na Zamboanga con el 94 incidente de tiro. Manada si Ablalang, por causa hindi broma perde el vida. Pero asigun kun Magnaye, sila personalmente no quiere sucede este mga insidente de matanza. I already directed all my station commanders. And as you will notice na since the last week, halos binubugbog na natin yung mga stations natin with regards to that. Albert Luna, Dateline Zamboanga.